berkati po masote rin kami. Doon namin banwa, yung mga tindi na may banwa, kurang pindi, pasa. Kurang po ito na rin nabo-bo, siluupin di. Hindi ka naabang, kaya anak ko kande. Kaya rin yung mita opong, kamu lang pasakit, yung toro na yung anak ko. Ang layat, ako ba na lang ang banwa, wala ko kande. Napura pa pinangta. Wala nyo, lagi na pagkakalimutan ako. Opo ang matuwa na suluwa. Iya te kalingkan ki, taan na malisala. Karena di natin ang buwan na. Iya mereka ki, wali peraya mati olo malabini. Tumbe tumama semila ko kami. Tumirong, mi pasiram punom kaninde, kios na siluuko. Lawin sandatongan ni tuyo na apa lagi may ben na dia pero din ko po semang dan nama masing tolong ma dalam puang Yesus puang pilam Amin. Puji Tuhan. Amin. Anak balik tapi lama saya tidak mau gereja. Wah, tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak kuat fisik. Fisik tidak mungkin. Tidak bisa mendaki toh. Kenapa bisa ke pasar? Gerbang nak ke mau oleh ini para boy di sini itu lang ang banwa. O di uter mau de namanya lebih benar nih kepala mana mau kuno cuma atau dapur atau makon lagi kapal teruangan nak belakang meter. Leto deh. Leto te palimping ko Gelboy. Iya, Gilboy. Yo, thank you. Thank you, Lepia. Oke, baik. Tuhan berkati. Yan natin sa abara, wala ko pa siya. Rimbangnya to, di ka kasi. Ito mereka to. Iya. Yo. Sana rin buro-buro sila, be. Tong kosong nyaring bunyinya. Beria tanda-tanda, doon ka na tanda-tanda. Dan saya dukung lagi. Pak 5.000 lang. Iya, kemarin kok. Laku po, ya lang. Iya, oh, jangan bilang Thank you. Apa, Bu? Uang pulang itu saja. Halo, boy. Iya, sudah kami lihat. Oh, kemana? Iya. Tama, thank you very much. Oke, thank Boy, you. again. Ya, tahu kami. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, kami sudah. Halo, boy, ikan. Ayo, sudah mau kami lah. Nanti tahu sudah sama deh. Tong kosong nyari bunyinya. Apa? Iya, tanda-tanda, tanda-tanda. Hah?